Kagitenio kau nakio gikundi kimwe na rietwa Tharaka Nithi Youths for Ruto nebekite gikaro ntere cha marimanti na kuria Rais Muthure kuingia wira nebwa kagita ga siasene ayuthi bagikungwira ntumirie iguru ya koti nene iya kurikithia uchindi bwa William Ruto neba kumuria kwa kanya kare kabatere Senator Kithure Kindiki tabure ekire wira ne mweri jwa ire kagitene ga kampeni bariuga Ruto niwe warigiririe Professor Kindiki kurira giti kya ungavana na kwa une abatere kuona kanya gaka nene thirikari ya Kenya Kwanza. Agayo oyaira bwa kuba kobongora mete bwathirira nchimboni. Ni kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Hiyo mambo ya rege yake silikwama. Inyuma ya siasirira rina mwanki bwa muro arende akariba Tharaka arangoro kibarethiritwe bare thingati banene Rais Muthure William Ruto bona nitikuwa bena gwirigiro bonene kirikugerwa kekia nthiguru. Babu tukiangalia especially Tharaka Nithi County, Meru County tumeshika serikali na mkono. So nakupongeza zaidi na venye ulituahidi wakati wa campaign, sasa ndio tunajua tumefika kwa serikali. Zile damu ulikuja ukatuambia umetuahidi watu wa Tharaka Nithi County, watu wa Meru County, ile mateso tumeteseka na mambo ya maji, sasa tumejua maji itapatikana. Fadhali our elect president William Samoei Ruto, tunakuomba tukikwambia kijana yetu Professor Kithure Kindiki, tunaomba umpatie kitu mzuri kabisa, of which najua venye ulimpromise na hakuna promise yako inaendanga bure. Najua kiti ya CS atapata. Na ni CS ile itatusaidia sisi wote watu wa Kenya kwa ujumla, hata bila kusahau Tharaka Nithi County mahali kijana amele. Edwin Mutwiri mokarigite kia mbuto ya mbeombethi yikene ta Tharaka Youths for Ruto. To expect thirikari no kaigwa ere thirikari karaithiria mbeombethi na youths from employment opportunities but to pay very senior position in government, CAS, cabinet secretaries na ngwetigia mfumo wa bando no watiro trickle down to county. To expect thirikari ta Tharaka Nithi County Yongose to His Excellency Governor Muthomi Njuki iga consider na baadhi itendia binene our position of influence kuma CEC kuma CEO kena toto kwa twena stake kendo in future totikamburemu akroto kiuga butatu detera we want one of our own by the rikare ni kendo bara to detera to by ribigo youth bare yo to detera bupeto opportunity tutikauga arende bena weteri bonene ba miradi kathumba ntere ino expectations cinge kuma thirikari ni ya Ruto no ntunari unga kinya guku agitwerecaga atwira agaturuthira barabara eno yetagwa ya Kindiki atwira ruyi rwa Kithinu iruru gatethie guku William Ruto tio tore youth Tharaka na kariba Tharaka itwathutire muntu umwe otuthingathaira mirani Nairobi urakaragiria mantu Tharaka no ntu professor akaigwa mantu ni national twamua mweshimwa wetu Tharaka itonga muruara ayaga obisini yake aruguragirwe aretete kwayite guceria into bya Tharaka nwe messenger wa Tharaka nwe mwario wa Tharaka ikagitani wa kuboritie Rais William Ruto kuingia karikaniro kara aberie guru ria Kindiki mupe ministry inene twe Professor Kithure Kindiki nonto munini wa rais akoya ntuira ayite tariki 19 mweri weri neria Kithure Kindiki amuruthire favor imwe arekana cha county betia no Nairobi na Kindiki aitegeria favor enu na achoka aya ere chanto bake Tharaka bwabaraniria na William Ruto na bamuchokie bamuwate mbaru bakamuringa nthi twaringa kura bwega muno twaringira kura Ruto 90% otie county then ya county 11 cha Mount Kenya Ruto aringira kura imbingi teira ciaringirwe nwe Tharaka Nithi County ene turera William Ruto na tuthukirie mwana wetu Professor Kithure Kindiki amunenkere ministry inene muno barabara na mupe barabara mupe ruyi untu detorete twina thina nene muno into uge biere kiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Beto wa Paul Ugwa Kabithe.